Koliko su bolesti bubrega neprijatne, bolne pa i veoma opasne, znaju samo oni koji pate od njih. Bubrezi kod naših kućnih ljubimaca, pasa i mačaka, imaju istu funkciju kao i kod nas ljudi i predstavljaju svojevrsnu laboratoriju koja prečišćava organizam. Nažalost, zbog brojnih uzroka, ovaj parni organ, naročito kod mačaka u kasnijem životnom dobu, neretko popušta u funkciji i tako počinju ozbiljni problemi. Insuficijencija bubrega predstavlja sindrom koji se klinički manifestuje gubitkom funkcije bubrega ili njegovom oslabljenom funkcijom. Po svojoj prirodi može biti akutan i hroničan. Akutna bubrežna insuficijencija kod mačaka nastaje kao posljedica infekcije, intoksikacije ili infarkta bubrega, odnosno nedovoljnog protoka krvi kroz bubreg i njegove nedovoljne ishrane. Što se hronične insuficijencije tiče, ona se uglavnom javlja kod starijih mačaka preko 8 godina i obično je neophodno da prođe više vremena da bi se klinički manifestovalo. Sama bolest ima više faza i ono što vlasnici najčešće primete jeste da maca gubi apetit, da gubi telesnu težinu. Nešto kasnije u toku bolesti javlja se i loš kvalitet dlake, povraćanje, povremeni proliv i obično se negdje u toj fazi jave. Treba istaći da su ovi simptomi, dakle smanjen apetit, pojačano uzimanje vode i istovremeno pojačano uriniranje, karakteristični za mnoga druga oboljenja kod mačaka. To su neke bolesti vezane za endokrini sistem, ali se pojačano uzimanje vode vezuje i za neke psihogene probleme. Upravo zbog toga je neophodno uraditi detaljne pretrage i precizno utvrditi uzrok problema kako bi se propisala odgovarajuća terapija. Obavezno je uraditi analizu kompletnu urina i krvi i ono što nam ukazuje na hroničnu insuficijenciju bubrega to su povišeni urea i kreatinin, izrazita anemija, osim toga specifična težina urina je povećana i bitno je da se maca hospitalizuje da bi se u kontinuitetu pratili ovi parametri. Što se same prognoze tiče, bolest uglavnom ima lošu prognozu, naročito ako se vlasnici kasno jave. Ukoliko je podmakla bolest, bubrezi su toliko oštećeni i njihova funkcija je toliko smanjena da je jedino dijaliza rešenja, ali ona se nažalost kod nas još uvek ne radi. Jedino što možemo uraditi jeste da produžimo život maci sa tretmanom i sa posebnom ishranom. Znači, maci sa ovom bolešću pojačano izlučuju kalijum, pa im je potrebna specifična ishrana da bi se on dodao. Osim toga, mora se smanjiti količina fosfora i količina proteina. Srećnu okolnost kod ovog sindroma predstavlja činjenica da su retko obolela oba bubrega istovremeno. To uz pravovremeno, to jest rano otkrivanje problema i adekvatnu terapiju koju će vlasnici dosledno primenjivati i u značajnoj meri produžava život obolelog ljubimca. Nažalost, kada se ova bolest javi, obično se posle nekog vremena pojavi i na drugom bubregu, pa su upravo zbog toga odgovarajuća nega i terapija od presudnog uticaja na zdravstveno stanje mačke. Zbog često skrivenih i zbunjujućih simptoma, preporuka je da se sve mačke posle 6 godina starosti redovno dovode na sistematske preglede kod veterinara kako bi se biohemijskom analizom krvi i ostalim dijagnostičkim metodama što ranije utvrdili eventualni problemi sa bubrezima. Ukoliko volite svog ljubimca, poštujte ovaj savjet.